Muraho neza banyarwandakazi. Urashaka kwiga gukora moto, gukanika moto mu gihe cy'ukwezi kumwe, wiga nimugoroba urangije imirimo yawe kandi ukabyiga kuri telefone yawe? Wakiga isaha imwe cyangwa amasaha abiri. Nukuri ntabwo ukeneye igihe kirenze ukwezi kumwe n'ukundi ko gukora stage. Ukwezi kumwe wiga online kurahagije. Ushaka kwiyandikisha ngo wige online, ukanda www.ibtce-learning.com. Ushobora no guca ku rubuga rwa www.ibtcfilmschool.aca.rawa ukishyura amafaranga yawe ugatangira kujya wiga aho uri. Wumva utifuza kumenya gukanika moto zirukanwa mu muhanda na control technique yategetswe na polisi? Iga gukanika moto. Ntushaka kugira umwuga? Iga gukanika moto. Ntushaka kugira amafaranga menshi se? Iga gukanika moto. Ntushaka gukura umuryango wawe mu bukene? Iga gukanika moto. Ntushaka kwishyura ibibini ubamo nta ma stress? Iga gukanika moto. Ntushaka kwishyura minerval z'abana udahangayitse? Iga gukanika moto. Ntushaka gusohokana umuryango wawe no kuwubonera ibiwutunga bihagije? Iga gukanika moto. Niba wumva ukeneye ibindi bisobanuro, hamagara kuri 0788834503 cyangwa 0728543002. Dukorera mu gihugu hose kuko dukorana n'umuntu wese ufite telefone kandi ushobora kubona internet y'ukwezi. Murakaza neza mu isi yoroshya ubuzima hakoreshejwe ikoranabuhanga.